Business civil engineer Garal Kuzambo, the Katsagi video di Anale continue beneath Junila. There is a materials wall gimol, wall gi aprons Kadibetonga, the roof disutsu, the Anale Fangachigi railing disutsu, and Garan and staircase and two bemol, Garatini Sunila. The Carolizumina, the Kasagi video 40 minutes show me the Anila Mapa de Jova 15 minutes the China Zoto, the Beda the room. It's a detail be Bendigat say 40 minutes this time take be la Kasagi. The Ridi at Mashida Kamchi time take be dongamol. The first rung a chikachibinamola watching first rung a year and the Bigmola. Staircase this way, first year. The staircase zodalu anything a chick katina do lavaching a chicky, plint giana do what mola, plint gianalu, and a plint key. The aniplint gianal is in the level, plint level na juni, plint level nane bejuve, da analu a chicky, architect na junilla, architect na jujing a chicky, floor na juni, floor lay, architectural floor na select be. The analing a chigi line a chigi, any line the benilla. They were the any line benil of the lu first rung a chigi, floor gianidi, edit type beola. Edit type beodulu, every time a chani beodulu, duplicate bego, duplicate beodulu, analu staircase thing a chigi, plint kumchi, 450 with analu. The 450 beodulu, machi gadividu lavachin, 450 the 450 gimaulu, the 300 junime, hide mola, the 300 150 say, riser the mola. The anibe jodulu, machi first. Yagi the 450 the Yagira Tumba, much landing zoom chimola. The anibotolo second magi step the 300 jumo and low. The 300 mm simega. The analo okay, the langachi, edit na jola. The edit na jo 300 thickness the mapale egose kendo monagi. The ane 300 the bemola, the okay nila. The okay, the analengachi line chi draw any anale. Line anale anebe draw baby and be to plan away on a twin baby. Anna. The analu machigi and we tipping. The analang machigi, the second the ru 150 the umbat the image step. And the candle 450 of the lu 150, 150, 300, 300, 450 step need the meva the malu, the yatoga of the 3 bemola. The animal the rise 3 bejumeva. The analu duplicate binil analu duplicate beodolo and the 150 150 mm similar 150 mm the thickness the beauty jibawajin 150 say ani the important ni la tuba yani be okay mola the analu ngachi floor na jiwa the floor and jo the analu the chigi ngachi 150 crit be minata 150 me ani the select be ani the machi ani line the birutu yanjin offset birutu planalo offset betangemo offset offset 250 landing the 250 the omba tanga chiki ani kendo nagi ani the peak line and the ani bebe peak line and 250 ngachi 250 mochu anlu 250 chuchi the anale ani be ana theomba de dai tele anandi join binel line de anale and 250 phagi 250 de mewa and 0 sotani 0 sotam da ani de ngandi ni landing de me andi ani be tele ani tick binila te ani tick be odolo ngachita ani zosi ba de dai me the stage the 3D na jotani da 3D na jodalu ngachi gadebe thomme lawajin ani be do de dai me ani da and the same be do ani and the 150 gi juno de ngachi te ani 150 di de chi 300 gi andi ani be imba da analu ngachi 300 di height di be do ji be wajin 300 labdalu 1 minus 150 binila imba ani gi video di ngai su di lanlu gara izina sunila imba da ani second di kamchida minus 300 be anale height ko suni ani
이메가다 다 스테이키스 뚝지거든 가지 다 스테이키스 뚝지 다 아니 메테리얼스 주니 나마 안 뚜가 inner wall di ga di juni na dele outer wall gi ani di ga di juni na ani se gera na su gi tonga teni suni first rang chi gi manage na juni tu bol manage na ju ana material na juni la materials na ju chi ani bi thong analu options halam yibal ani direct bi juni men la analu ya analu ju ga ani plus sign tu min mol analu click bi uchi ngachi create the new materials ya ana ju te analu defaults ya ni chi create jombal te ana create jodalu ngachi right click chi bi uchi rename chi binila analu 01 outer walls se jagimo outer walls se anale enter inni tuba te anale ngachi ana jogol analu asset browser se te on analu analu click bi uchi ana theona ngachi ani options color te tuba te analu ngachi color imba dan de appearance imi wada da miwa appearance di ana anzum arrow china click be te analu halami rani color di liquid ki be waje liquid ki metal ki be waje metal ki and this pen plastic pen lo and this halam de analu devida ngachi group mi di wall pen di badan te wall pen di ane vela the wall pen labdulu engineers this mam gira khendo te analu glossy the matte se de umba da the glossy thing ngachi ki shiny video bola te ani bodolo ngachi ki nanalu chu bi ande most of the time they matte the bewajin ngachi outer wall na chu te be da ne dark video bola faded color be te be da ngachi ani honor gi ani lapkhai ga di chu tu bola te be da ngachi mamra chu mi di glossy the beauty ju bewajin ngachi nana chu shiny di bola tele chiga di beauty ju chi dark bola outer wall ani chu to ani di ngachi gi bimi di outer imbal the outer beodalu ngachi gi matte di chuni tu bala matte di chudalu ga color di chuni mo lawachin ani di chutang mo color di ani chutange the ani updating siti ani updating se ani majui hima ngachi direct apply bini me tu bal that's the weight bidigo and the brush ki biru ga biru tu bala roller bitange the ani apply biuchi deru ngachi gi inner wall chi create bini tu bala inner wall chi the analu create be the same be create bini lanu rename be the 02 inner wall datonga yani 02 and sumi di tamaya thoka dini gi dinle ngachi select be udalu pen be udalu ani ya thoka dini dinle ani be enter ibni lanu the inner wall gi be udalu be wachi ngachi glossy mola ani color legimonism chi dusa yani chutang mo white chuna white chutang white member ani di chutang mo ani di beodalu ngachi gi brush member roller deta updating se ani achi weight video dele apply be dani tupchi ba dai ma da floor di chuge mo flooring di chuge da flooring di duru chudulu ngachi gi ani be duru create be dele anlu rename be 03 floor se enter floor gi di analu tiong analu floor se flooring se ana analu click biuchi gadi the stone gi gonna carpet gi gonna vinyls gi gonna gadi gun carpet gi watching carpet gi mul the carpet gi ani tiong lana lu kera options this the carpet gi watching ani de chutang gi mo ani chutang gi kera no ani di chu tele andi apply vinila tele teru create chi vini teru te anadi ngachi daru rename be 0 kamchuiga dadachi 5 bajage the toilet gimol toilet se jage andi toilet tele enter tele anajo yanalu tiles simol square blue gray gazum duga ana tau da shewa taji
ani bidung tele ani di beoda ju beocha ani bidung ani di apply betangi ani di tele chi di daru gachi apply binimo la wachi ngachi chi di da ngachi chi di anla ani chiga gi and the ground ni bola ngachi grass chi apply bini tu bola 06 site se jagi site se enter tele ani di ngachi gi site works jombola site work na jo the grass ani di chuki ani di high quality jidu raw field ani sukangi mo raw gidi ani di ya andi apply be tele chi di ngachi gi wood ki ana yebata na lo chi lu te analu wood ki chi sukangi mo materials 07 rename bebe 07 wooden panels se wooden panel tele enter anajo ji ngachi gi wall gi analu jo flooring di ani wood ki jo bede da ngachi gi wall paint wall cover stone tiles made wood ki panel se panel ko jun thomega anala tagi ani tu chutagi mo ta ani di chu apply be le okay se da ngachi ani chui bade da ngachi apply bi ni tu bola analu apply be udolu ngachi modify na ju ni tu bola modify na ju chi analu arrow chi diung analu arrow gi analu ngachi pen remove bini gi chi di the pen bini gi mola the pen na ip chi ani bi diung ngachi de chi 1 2 sumi di ya thoga ani bi dini di tu bola the an be udolu first rang gi outer wall di apply bi gi tu bola the outer wall di ani be nebe outer wall di the nebe apply bi ni lata the outer wall ding I choose chai da ngachi gi ani side di chuk tangi mo side di chuk dalu achi te chum thongi chum chu ani be ba da anale gachi chuni mo lawachin andi chunila da nana gi wall di tu bola nana gi wall di anal chi anaye 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 te japkai ani be wachin japkai sale ani be ani be agidi ani be sale be tu bola ani be aba first side di ani be sale jong batana ani di so sai ba ani be jong ani be ta tawachin achi gi yara sale jui mega ta sale jui ta anale achi gi floor di bini tu bola floor di gyara na ani be jagi ani be ja mega tatu ani be jagi te toilet gi di ta next ta gyara na ani tiles bera jagi mo gyara na tiles bera jagi daru ani to be be hoyo ba te andi ani be da ngachi gachi chuni mo lawachin da ngachi gi andi gyara chusai mo la da anale gachi chuni mo lawachin ngachi gi modify nale ane tele anale ani wooden gi ani machu yo ba ngachi anachu te jakoti ani be ani be mo de ani be chungla tu bola ta anale ngachi gi okay mne lanalu te ani de atse height di atse increase begob zum jidu analu 2600 dije ani be mega ani be increase ngachi ani paneling na jong to wala na wood gi analu sei da anale ngachi gi nana gi furniture chuni to bola furniture di chuni
the furniture di chudalu da anale ngachigi component na jo component le ngachigi place the component na jo le ani place beudalu ngachigi mapler atra id type na begu tu bola tele load na jo chi ngachigi analu furniture se analu juni tu bola the furniture gi ana jodalu ngachigi analu option halam de bola na bed la disu the first ra ngachigi bed di select be tu bola ani bed select pege te ani bed select beuchi ngachi every time ngachi analu duplicate di ani begu to bola te analu bed 1 se jage te okay te okay bola te anale ngachi place pinil analu te beda ngachi dimension di da tunga direct bichu do te nabu sugi chu dalu dimension accurate bichu wachin te rail na gadibidi ani same bere di to bola te ani di resume thoni dinle anna shei Janibe andi direction path su change pini ki ding ni ding achi space em tu bola yana lu bid ni du de bada ngai chi chu shage je video de che ram jo ne mi bola yana be bola te phage de dining table me yana di escape chi te dru architect te la component the component gyana lu place the component ed tab na jo te load be mega da analu ngachi gi ma wolu jo ni la analu je options na lu mola the options hana jodolo dru and same bera dru furniture na juni furniture na jo chi ngachi analu dining gi mola dining gi chi select benila yani chair the table yimidi select be bawachin tumni sum chi dung ato wachin ani di bag jo to gola te ani bodul ani open be te ani view chi dru ngachi duplicate be gola nalu direct binime atara every time ngachi ani view chi duplicate bidira bago to gola Tandi ngachi dimension de dachilab du zumbera in nabu sagi ani beni tani place biuchi tele dru same bera edit tab na jo yanchin escape the app tele dru component place the component tani bebe tele edit tab na joni edit tab na jochi da gadi bini muda ani the load be the ga component di chuni na nana lo imega ta ani de ngachi an jo be yani suni tungula te analu ngachi and this the table this imewa ta ngachi gi sofa this tu ge mola sofa this tu te le ngachi gi kitchen gi analu basin lo te le ngachi gi nyagi kitchen gi seat this ka de suni ani tingi to mola se ta sitting gi su gi ani de te ana this sofa chi tu ge mola they were the component the gazum to the biru achigani process method din avsu gi shekup ti kelchi tu bola yan bodolo method the legend bezina te yan bodolo gar avsu gazum furniture component to the biru anale kinsu shine and the same beri process same bera the dimension the anari the analu change be bani tu bola na bi yanalu okay tele sofa chi anatsu tele and the space ibne lano yan be change chu yanalu place chi be mola yani bunalu table daru component jo ibega dana jo ed type na jo the load na jo chi daru same process same bera tuwal te analu ngachi the same bera daru furniture na jo ni lanu furniture na jo chi tele anale ngachi gi gadi me tani kitchen gi beauty jo bewa cha analu mithobla kitchen gi ngati gi case work na jo dalu analu tingla kitchen gi di te analu gadi bani mo na hogi te tray di bon na gadi bani na analu jo be ngachi basin yimi di mola te basin yimi di andi select be te dru duplicate ani beni duplicate beuchi tele analu base se jagi mola te okay tele anale ngachi place pini la analu te ngachi dimension di edit be da tu brada chi analu te da tu tengai place be ra bado asi video ram juni ne se daru same berani bebe andis together to say but the same option nahi da ngachi gi cupboard
sumbe ngachigi ya walgi analu analu ani di bogjunida ani di mingowe gadi banimo lawachi ngachigi walgi analu ani di bogjoge tu bola walgi cabinet di bogjoge analu daru duplicate binila analu wall cabinet se jagimo achin te analu anji jabe the okay tele analu dimension nabusu ki set biru tu analu te anibe wall ki boroka mabawachin khogi ani maple ani mithen milandi cabinet bindigi wall ki andar umba demola then bedo wall ki boroka bagola ani setup binile te khogi dimension gi thidi gi be space na tuwega mitubega khoragi ani be demola ani mega ana chichibe yan bedulu pa di window side me pa di misu chuka tu ni di chu shagi mo 다 아날레 ngachigi 3D na jutage kusum thomega da ane bi thongla achi component chu bodul imega da bed da dele kitchen gi anjumbe te analu ngachigi height di kate kate wall gi cabinet da dele kitchen gi ande su kadibe height di kadibe edit binimola wachi select beuchi te analu height demola analu imega da ani height di ngachigi 1.5 di chinani increase page da ani same bira increase page ani tu bola ya tabe 네. 아니비 ngachigi edges beola no gyara na tu bola te kati kati jani na dilan place beola lo te height kamchigi guni na bed da dilan desu da ngachigi an desu gyara bisai la da analu imega bisai dewa da analu ngachigi donghalu kachi mabewe lawachin da slab di chuge wa da imega first thing ngachigi roof di bini labdalu roof ki analu ngachigi ceiling bomba te ngachigi mola te ane ceiling gi analu sabbe ngachigi roof slab chi e bola te ane bichuni tu bola roof slab na jodalu analu ngachigi drawing mi thona te drawing thoni gi dile properties ki analu extend na jo extend gi view range na edit na ipchi dile ana thyo analu ngachigi unlimited se gara unlimited na zoni da te ane zochi apply beuchi analu ngachigi drawing di chichi be thyo se juni analu tu bola gara unlimited na jago andi te ane jabchi ngachigi analu apply beuchi ane drawing ane be thyo ngachi mapadi ngachi roof slab na jodulu tachi madhibati drawing di imega te analu ngachi ane beodalu ane be thyo se juni ane unlimited zo wala ta analu ngachigi roof slab di zoni tu bola first roof slab di zodalu ngachigi ana floor na jobe analu ngachigi hema zo zeba da 150 mola te ane 150 bera bani tu bola 150 ki floor di bani te analu ngachi da ngachi bego mo lawachin like ngachi gi line lime na mola te ande 150 bera deung phalu te analu every time ngachi gi phalu ani beodalu duplicate bego lanlu duplicate beodalu roof slabs se dijage mola roof slabs se dijage de 150 bera deung andi da analu ngachi gi soso gachi mi be lanlu ngachi gi roof slab bindegi ngachi gi analu line di select bebe te analu line gibe jibe roof slab zoni tu bola ane bila apudi ngachi triangle gi ani zuru tu bola te wada rectangle gi zoni labdalu atisi daru ani madu daru time take bini mese ngagi direct ani dato mamgira ani ga chulo rectangle use baby bombe bola te ngagi ani be badul ande asi jamdo mose abasulu te ani be connect be te analu check binila te yes ipchi tele analu ngachi ki slab di create juila 3D na to ane be ta ngachi ki slab di create jui da anale gachi bego mo lawachin ngachi ki roof di create bini to bola roof create beodalu anjum be deungla da ngachi ki slab create bisai bat da imega da analu ngachi ki plan di mithon da analu ani slab gi ani pubjai da ani magi ani judi beru same bere deung unlimited gi ani same bere deung da analu ngachi gi ani reference de jave le ngachi gi roof ki analu juni to bola same bera
tachigi ngachigi floor gi anda judo zumbera analu roof na juni tatudi roof by footprints se analu jochi ngachigi line di balu tu bal ani line di dato bami di yanchi ngachigi offset beru tu bala tebeda ngagi dato yanchi susu nalu ngachigi ani mi babala ngachigi roof slab map dalu ngachigi ani bi tigola te ani bi dalu ngagi dato achi long cut zoom chi be ani be su sei na su gi achi mam ke do se ta ani be ngachi sembera da chi gi zumbera drawing be bani gachi an zoom dato an be mi di ngagi extend the dream gi achi knowledge thobni gi din le ani be tu bola ta ngachi gi check bini lan lu check mabi hima ngachi gi offset di be wala ngachi roof gi analu check be watching ngachi gi assign jombal te ani be dalu ngachi offset di be ta ani roof gi ani di ngachi gi 600 di chi be offset bini ana chunga tulu tu bola te nabusu gi drawing na gamchi ani be ra same be ra chuna shuni tu bola te ani be kara ani be chu mega extend automatic jome wala te ma wogi di ngachi varanda gi ana le be watching ngachi extend mi jula na mega ma jo be te analu direct ngachi gi ani if ebajin analu warning thula na mega warning thong ताजुमा वार्निङ दिउँ त्यहाँनि वार्निङ ती कचिबे मो लावचिन आनलु ngachiki extend or team mabini digi ngdesigi warning then then yanalo imbega त्यहाँनि बदला extend the team di ngachiki anebe sonila imbega anebe so ta ngachiki andi tupchibe ta imbega ta ani escape di ngachiki refresh bedo zumchi yanalu te ani refresh chibe telan desu main reference de delete betani lanalo imbega ande delete beuchi tele ani triangle emidi ngachi slope bisi tu bola triangle emidi slope anal first slope deung se da check beudula ani be achi architecture ki drawing nalu ya achi ki roof ki structure ki plan de ani be deung ba de mega ani same be achi 3D na taudulu ani be thong se ni la achi ani be roof ta gyara da ngachi ki gyara so sai mega da gyara so sai da ngachi ki kachira be go mola wa cha analu ngachi ya roof nalu materials su we tele railing yani bego we mor yani be to lu first ranga chigi manage na jo manage nalu materials na jo pero same process be mega rename be te analu chigi te chigi be do zumbera same bera chigi roof yani su tele roof ki color de ka di bani mola chin appearance na jo analu roofing se ding analu roofing analu jo be ngachi kadi select bin mo lawachin ani di select betange mo updating the me analu ani di betange apply da ani ngachi side ge ni color green di achi bijum to mesi da ani di change betang we ngata wachin achi blur be achi so so be do ba da achi so so be be to side to be chui da analu ngachi evidence side work te analu grace ka deletion do lawachin ani di ani di da ani di chuk tangi to bol da ani di chu apply okay da ani di chuk tangi da da analu ngachi paint binila da modify na jo paint be le analu roof ki ani di ani be suni la na ibe da kusum thome te da ibe da analu paint di garana paint be le ngachi gi side gi ani change be tanila achi lejum thome ba te da ani di ibe ga tau da ya chi lejum be da no ngachi varanda gi ani wall chungu di ma be ani color be le ani chugo te be da same bera beja ni andi ngachi color same bera beja ibe ga da ngachi gi ani video di the alam 30 minutes nalifa juju te na bu gi step lalu step nalifa zi doubt re do ji be wajin na bu gi comment be na tinga gi detail step chungu video be so be na bu ki on session ni tu bol yani ne pin gi analu tiles beru an tiles su cha gi mo assign be tangi andi na toli gi ani tachi ani su mi de tiles di su ja ani be de la ni me 다 아날루 ngachi 11 bisai la da analu
te nabusu doubt yebdo jibe wajin ngalo comment bena te step re be nabusu do ko te o se juni to bol te roofing gi ane so dele mattress ki be dele flooring ki be staircase ki be da ngachi ki railing cheese ho gela to bol railing cheese ho ge da railing ding ngachi ki architect ne jo architect ki analo railing ki analo select be te anale ngachi ki reference to ba ta ba imega dan reference line le ngachi 150 offset be the line gyana ani banila ani biodolo offset di space ibne ani space ibdolo nama thiwa ani biga tanalu ngachi offset ani main boundary gi na nal be ngachi railing crate be mola 150 ga offset nalu tima continue be ani be continue be bani tu ba nale ani biga ani sinsi jani ele paso sunale ani start benila taro ani space app mane bijo nabusu ki doubt yeb do jibe wajin ta chilab do zumbera alo comment bena tenga ye detail video zo bena nabusu ki pion session e to bola ne yo video isa mane ki be na ne bela check do talo error thi kachibe thi kachi zumbera ta ani gi men to bola ani gi men kachibe mo nawachin ngachigi phagi ani trim da anedi ana mabiwa ta ana imega ani error gibi to bola te analu ngachi extend da ani be join be tani ani be join be ana sim bera be ni to bola sim bera be ani be gola analu ta ana ya anzum be ana sim bera be ni to bola ani sim beuchi nabusogi save the projects beuchi dele 3D na tani ngachi 3D na tawdolo jittibe themo session ila ana imega 다 ngachi video di nabusogi lejum do se no do jibe wachin la subscribe like share chibe na te ngachi facebook page nulo follow chibe be abusugi support cheese na shunila te youtube nala comment like share char dusle share be na te ani video di lejum do se no do chibe wachin la te dizumbe te chilab du zumbera yila ta ngachi gi video gi analo ibni gi method mola yan staircase ki biru ka bidi biru comment na bena tenga i video chungu chungu zobe na usulu pingu sechuni ila ubola das pedichela